Već u 7. minuti Modrić je zaposlio Šokotu koji postiže prvi gol. Odmah nakon odmora u 49. minuti 11-terac je izborio Modrić i potom zabio za 2:0. Pogodak nade za Domžale postigao je Žeželj u 87. minuti. Dakle, ukupno Dinamo Domžale 2:1. Vratima Dinama i ovoga trenutka Austrijanac označava kraj utakmice. Dakle, Dinamo je dobio Domžale 2:1. Šteta što su primili taj pogodak i pokvarili dojam, jer 87 minuta je Dinamo izgledao sjajno na terenu, kontrolirao sve što se događalo, Simiri tražiti nekako svoju priliku da eventualno iznenade Dinamo i oni prođu dalje. U svakom slučaju, dalje natjecanju u Europi. Za sada, dakle, navijači vrlo korektni, nadam se da će takav njihov ispraćaj biti iz Slovenije i da neće biti nikakvih repova što se toga dijela tiče.